bayede siyakhuleka mngunomnyama siyakhuleka ndlulamithi yamakhosi singabakho thina Silo siyafisa ukuthi ke kunamakhosi yasethuliwe la ngaphakathi kwethu inkosi uShinga uPloso kade ekhuluma usekela sihlalo uMondise Nkosi yesizwe umuna uPhuthini sifisa ukuthi sibingelele abantwana basendlunkulu sifisa ukuthi sibingelele ibutho leSilo sifisa ukuthi sibingelele ke ibhodi la kaSanral eloholwa ubaba uMhambe usekhulumile uGroup CEO okade sibambela uhlelo eShowD manje ke Silo kunomntwana uNkinobo wona la ushawe khona la uthe ukuthi umfundisi kodwa hayi ngeSilo nje kuyakhuleka wakhuleka manje ngiyamxolisela ngiyamshwelezela umphathi ihlelo ukuthi siyeswantshontshela amakhosi siwakhulekele mesizodwa khona iSilo awathintwa amakhosi namhlanje sikhulekela iSilo nje so useyohlawula Silo kodwa siyomshako sazolincane kunabo somabhizinisi abakhona ngiyajabula kakhulu ukuthi kungene ke uMageba uformer minister ophinda sihlalele kuNdlunkulu wakithi siyabingelela Mageba oNdlunkulu beSilo sibabingelelile ngifisa ukuthi ngoba iZulu siyalibona Zulu siyokwenza nje beshilo umdala uthe nje ufisa ukuthi kube uhlelo lwethi sishwankathise siqede igama lomgaqo sihlangene ngawo iProvincial Road u372 kuthiwa uP372 umgwaqo wesifundazwe saKwaZulu Natal kodwa ngenxa yenkece kwakuyothatha isikhathi eside kakhulu uZulu ukuthi siuqede siutransport ngoba mose uphelele lo mgaqo ungadinga isigidi billion Silo sase siyacela ke ku minister isebenzisana naso ngoba sekushiyo kwabeka umlando ngiyafisa siqhakambisa ukuthi Silo sihlele esihlalweni uma siyosithulela imigwaqo eqondene nasehlala Nkosi last year uthi kuhle kakhulu ke nikwenza uDepartment of Transport kodwa isandlwane uma singakhiwe angikhuleki kwasithinta kakhulu ke leso Silo kungenxa yokuthi sisho njalo iSilo umlomo ongathethi imanga sathi siyaresponda uMinisi uthe nje mengene esihlalweni uMinisi Baba Chris wabe siyabuza ukuthi mfokaduma omuphi umgaqo ongathinta inhliziyo kaZulu mangase siwenze lo mgaqo bosazothatha isikhathi eside emakhosi asendlunkulu ngoba nishilo nje ukuthi obuye ngo2019 sasethi asishintshe zonke izinhlelo bese siuqala ngama phases lo mgwaqo uphase 1 lesizowakha uma usuwonke ke lo phase 1 sithi uzodla isigidi eziyofika ku400 million siyawakha njengamanje u35 kilometers sizowakha siyawuqala ngokusemthethweni sifisa ukuthi sibike ke Silo ukuthi usonkontreka ozosakhela lo mgwaqo igama lakhe umfumelelo business enterprise ngiyafisa nje ukuthi athi lwacule ekhona uzombona umphakathi uzothula umuntu ophilayo ohlala khona eSouth Africa iconsultant imbawula civil project basukume nje bathi lebe khona beyobonakala ngokusemthethweni naba lapha etendeni ibutho banomsebenzi ke kufanele bawugade bawuphathisa okweyikhali la kwaZulu banikezwe ithuba elingqa izivele ukuthi bakhulume phambi kweSilo sengiyohlawula Mondisa ukuhlala namakhosi kodwa inkosi yakithi umkhulu ke lenkosi kungcono ngoba ngibhimba ngeSilweni imali esizoyitshala esizoyishiya kule district yase Mzinyathi nenquthu local municipality ezobisalelo somabhizinisi 106 million ezosala nje endaweni efanele sigade sithe iSilo ke siyicophelele inembhokodo enike kufanele ihlomule imbhokodo singayibangisi kubeka imali yawo nje koCIDP 1 uze kuyofika ku6 kunentsha kufanele singayibangisi ithola intsha nayo ukuze ikwazi ukuthi ithola amathuba omsebenzi kunama veterans laba balwa belwela inkululeko esinayo namhlanje kuyofanele nabo bathole sibeke eceleni ukuthi nakhona ke umphakathi ubusuhlomula kunabantu Silo aba130 esobathatha la enquthu abazoqeda lo msebenzi nje basendaweni abazokwenza umsebenzi usuku nosuku bewugadile lo msebenzi ukuthi wenzeka kahle siyoshiya imali u30 million kwi local labor nje ezosala kubona bangabangiswa icabanga ukuthi iZulu omnyama ondlela simhlophe ngangivumela ukuthi mhla senza nje iphase yesibili
eyobe senza bo 64 kilometers. Ngeke lo mgaqo phela siqhubeke siloke siwubiza ngo-P. Kwafika umdala ngicabanga ukuthi kuyomfanela lo mgaqo nje ukuthi ube yisilo uMesuzulu kaZwelithini hlanga lomhlabathi kuyoba kuhle noZulu uyojabula ingubo yonke nakhona ngicabanga ukuthi iyavuma nakhona nomthebe wethu kuyinto enkulu kakhulu ukuthi kwenzeke usuku lalulukhulu ke lasesandlwana la 1879 liyohlala likhona ekhalendeni likwazi ukuthi libheke nosomabhizinisi siyasho nje ukuthi silo usidonse ngamadlebe ukuthi cha abasizakale abantu bakwaZulu Natal ikhona ke nakhona ke insizwa mesefika usonkontreka eyokwazi nje ukuthi imdedele nje usemente uvele kuyena umuntu wakithi akalithole ithuba nabakithi bonke siligade kahle amakhansela yokwenza lo umsebenzi ukuthi isimo sibe kahle sekumlando ke ukuthi u50-50 kwaZulu Natal ifako wayo imali neprovince national wafake yayo imali sabe sesithi silo mase siyivala kuyoba kuhle ukuthi singakhi nje main road kuphela kodwa le ndawo siyenze i-economic hub ukuze bathuthuke nabantu abazobe beqhamuka la siyabathuthukisa ke siyoshiya kwakhiwa izitolo kwakhiwa ama-access road ayobe ngenele emabhizinisini siwuthatha nje ubunjalo nje umlayelo silo and so implementa to the T. Ushuthi ke le project inkulu inendlunkulu phakathi nathi siyohlele sigada nje uma kwenziwa nje operation siyahlola ngiyohlele ngenza sure ukuthi ngiyadlula ngiyayibheka le project ize ifinyelele ngasegcineni ngicabanga ukuthi ke iloko ebekufanele sikushwe ukuthi ke konke sokwenziwa ukubheka umhlaba kwabhekwa ne-environment yabhekwa umsebenzi usumi ngomumo